Namar bakasngi kan mau kerpang ya ukpa kidak thok khasi kata Reverend Thomas Jones kahap hakasngi syuti kata ka arpo arterik mentau banai jeliu arjar arpun reu ka Synod College Shillong ka laraki lupa ya ka Reverend Thomas Jones Day ka khat kendai terik da ka bapenlong ya ka jingelang ka bishipor ka conference room jong ka college ka balawan banya sam ya ka jingnang ka jingtep syapang usinyang jong uni missionary na Wales syakani karilum khasi jantia naduk kesnem khat pras pa shipau sheneng haduk kesnem khat pras pa sap khandai the way nik pastor rangba jong kabalang Presbyterian Reverend Dr. A.I. Karshiye Kibledon lang hakani ka jingrakhe ki kenthap yo president jong ka governing body jong ka college Reverend E.R. Kharkrang principal jong ka college Dr. Gerin Lingdo vice principal Dr. M. Rani Dr. W. Karmau Plang bat kiwede kiriu pau kmat bat la sakilang ya kini ke jingrakhe da inong hikai bat kisamla puli jong kini ke college. Bat ya ke jingrakhe la penbet penbiang da ke khasi department Synod College. Hakani kesngi la samru iki khusnam shikilaingut kinong job ha jingkop thok poetry halor usinyang jong Reverend Thomas Jones ba kajing penlat pat ba ik music video jong kajing ruai ke belai kerteng Thomas Jones ke belat ho bat ruai the way ni kinong hikai jong kini college uba yai terilang wajri. Haka kerdan balai i Mr. John Robert Shilla na 6th semester Department of Mathematics. Hakidum khasi ki bata patilo hajingdum ka ke ta jingtip karanja hendrai na chinai ka wan ka jingchai timai Thomas Jude wan kum unong ra jingchai wan kum unong wei bajngai hendrai kum unong kai ba it ya kali da ka download ba shisha wai ka jingshakri ban kentiu ya ka jat hendrai khasi uhi kai ban tho ban puli khasi upen scam ya kaktian jong kalihi kaktian ka iem ka start ka kiu ka jingdom ka poi sha ka jingshai ki kena kisdang ban pli ki kot kisla ki jingnang jing start ka pernai ha kishnong kalau wei kisdang ban thau thamai ha ka jing tresh dom jong unong hikai u Thomas June u klemat burom u klem kain mentoi na ka benta lagi Hendrai ko aido kia ka bor bakor ban kentiu ya ka jat kendreu kasi ka jingna senyang jong ke im hadu menta ka sakum ka ding baklai naka history tungin burom ya ka kerteng jong unong penshai bala ai jing ya kari Haka kerdan bahar i Mr. Jeffer Endil Nyota 4th semester Department of Physics. Apedeng jingdum rikasi kesyong jing start jing tep tang nari lajong jing sut jing sida hakari jisensa bamdan kiri muslia nalari menaba kapor kaya kajuk kekela jing start pertai kistan telak kari haka jingma bamdan bala disumpang manpasan nabenta kari lebih manprat andrai try kari lebih kursuat usakri ujiat kamaram bantumsat kuntelong jing sai ku urang ba jisai gospel sekali banwangrat nasiang duria lejeng iwan di penggiang utom kumnong yalam seri kasi kumnong wei upoy Thomas John kubor babha ban penrol ya yang kumuri upat ba tin kasi banang utri sitom kat bala atho atar jenge usyam selang baktian kasi lakidak tho omsyam patkan Hakam utra yu ai tilot kunjur de persang syam dapur yaktin kasi ladak tho pan bengkong abi KDAFN kala urlom kum kpa kidak tho kasi kanam malam benjer bayat tho yatar kasi lawai ulas sanjer ikam makam tumai lawara usene ban tho lom sia bapat kurat de basyam jenja batlanar jensur muslim uyaram sibentah hakam jingkit kli ban benram kubor jingkan im kabakrau kena kine kimen siam makor dawat jing sisya banyor pule jinglan nade jongki junam amla ban plan kajat benre katmang yangi pi jenda setelah terkai lanyar siam kumki ngamlap angno ko Thomas John senyang jongki sirta nge pertu
Agak-agak kebeningkong Mr. I. Bante Hamid Kharpungor, 6th semester, Department of Mathematics. Gintian gelong ni, menpadang long kasni upanai huni hari kasi kibriu trek tak inang, tang nak dapat trek ti, kapu kadai kan kriya kan syang, ki emja mana kasni, kayi pateng ruki persyang, kadgong jingla juti, leo snem hakras pak sau kuai kasnem rasa ngau, siang tu riau ulai lasai missionary bakra, jing babun uhapan thom padeng genti kiriat kiram kiklau unyam banpoi syari kasi uta udai Thomas John lawan banprat lenti warak kijingkerku babun lingba abi kedi dai nakini dikme pa hani kikun terter insanang mantho banpule ringkat ikam bapher abi kedi pun tidak sedang cingsai kajat benril ya yakin baniau dai banang syafran mangin nang tiyo kaburam ay sun Thomas John pumpa tidak kasih tutip lada ondai nau kumno kanlong yani kacing yaksa kejat penreo menta kini gisni om dai tang apu ar jilio hendrai kum kesni syuti banlong kesni syuti KSA kraw perkat kari yathir sanibha ban penyo penrong yakin kasih hakarnet kabapra ladak tien kasih kanrung hakariti sinsya kajing mentoy bakra manlong jat penreo salansa onda jingku kan kala orlong kawai banginyai kemau kaburam bakajing kanlong ya blay nambu nang thau ko Thomas John sahab bakrau senyang bakrau mino menta tien kasih kapau ni ai kajing yaro imdai bantlet jinglong khana ule dak tidau burong ya Thomas John ngira nam ya ngin kemtiu Kedan Bakar, Java Endel Nyota. Kedan mendukung Mr. I. Bante Hamid Kharpungor. Negeri Kepulauan ada kata yang boleh pun boleh mesti pun dengan black dari negara Jiwai atau Thomas John yang kepada orang dari guide redang suatu. Syakiklah bernung bom dan bakin mau tang marwe syata sutiao syada jitu ban bela syara ya linti serwet pan proda kondap shimran la linti ukdo klenger yang syata be Kabasasha ubetla singa ban imshaduk lawe latai dan bakos niu dan bakuka kejat sihang takawan bansha udrei klem kendor udrei dakaman udrei om banyo kabura udeyu Thomas Jones nagari bajai udhe lakas klem tikai ya jat benril badang shiso uyeng banlong kundam sando Thomas Jones, come and toy a pea, kabapin let he
dan bapin shabadan kishri bakitna Rio balas ken babat lanong rin Urbejat bendikan gen Uday utohas jot Nagariba jngai Udhe lakas keklem tingkai Ya jat benrim Badang shiso Uyeng banlong kunok sando Gari men wei kalong Gari kau bakin jai